大家平安，有的vai tu so kadam naman nama katina na sulivat. Saka tu so kadam naman urja supui na kai na cemas imadai tua Yakubu imadai tua ita sulatan imadai tua tapuru katu una makayan pajur sapuru katu pitu akayan. 雅各书1章16节到27节。Sini kiliva ka markaku vetek. Maya akisang manguro. Si pababaya nangwangwa. Anmana manga. Katwa nangwangwa. Sini paati. Kemasivawa wa penolat. Itu ada kama cemas. Anak mati tua kana teralanga timadu ini kan mapatawatavat misrman ini kan maumal apa te parau pai sinirai tin tua warung ni maju saka mavana kauridana kaya sini atita niten tuata sika masang talak burung-burungan tua marka inati ni maju anamana manga sini keliva ka marka ku vetek kipa enetu taichu timuna mapolat ulamuna nakipase eta kiranda sanu galua ibu sanu galua kemina mali ayatwa kinamali nua chau ini ka uri sika mapasusuan nua nangwangwa warung nua cemas au pai berisana penolata na kuya kakudan katwa zua na pesakuya asikudan sanu iparai nga gemaugau tua zua sinitara ma pituanu warung kai nua cemas mabana uri makaya pasiling tanumun nu kana nakiranda ijen ki cenceng maya sa aya akivtsa akimaju pasusu utanu kiniranda akai ayato azwa armanda sa inika pasusu maromava nanga azwa pasusun toa kinasi matian mudingan ni maju apakah toa ailungan no napatsun savai maraurawa kirimu toa na makuda kina kemudahan ni maju lakwa azwa nakilarwa yang ngata toa azwa pinitan noa cemas nama atsubung saka siwara na remain tua warung nua chau sa inika amina kiranda sa arimin kinudana nga ni maju penolat tara kina kini senayan nua cemas naki pauri-uri dakan tuaku kini susuan tua cemas no izwa ayaya kini menema chau saka inika amcen tua semani maju ki vetsa ki maju au nekano patarvan noa kini susuan ni maju tua cemas no patsung kama cemas azwa kini susuan te maju nekano sika popuan nekangata no na kuya namanya tutsu kirarai tua surapa-rapa ya alaka pinatsayan wa matalalak katwa bavaya na pinatsayan wa tskel au saka nakipaliva ke timaju tua inika sika sepuan tua nakuyan wa ika cawan ai chukai no cemas sinwi chiki madai tua雅各书的1章16节到27节 actually no chan ini supui nanga gemalu tu chua ka jamjaman na siniputarwan chan chen 听主话语行主旨意听主话语
行主旨意。台湾基督长老教会作为改革宗教会的一员，强调以上帝的话语为中心，每一次礼拜都以讲道为中心，提醒信徒遵行上帝的话，藉由领受上帝的话，向世界见证福音的真理。无论信徒在主日礼拜中所领受的信息是什么，在礼拜最后都会被差遣进入世界，见证上帝的话语是真理，发挥上帝话语的功效，进而影响世界。回想过去这个主日，我们所领受的信息是什么？今天已经礼拜五，让我们再次检视自己是否有将主日所领受的真道落实在生活中。愿上帝的真道不是停留在礼拜堂里，更能在我们的生命中成为活生生的见证。醒来呀，讲经读错个讲门的办，听主话语，行主旨意。醒来呀，讲经，让我们再一次检视自己。kecina na pena orida na pasusu to icho ta kini randa ka ni chiu sini kiu sini para luai no sema jan tin to apa jakan latina na mi pichu latina na pasusu la ka ta pini zui kiu ka ya za ta kini randa ta pasusu ni ma zai to ta sekachu ata kemudanga dan nama kayana mapapauringau dan nama paseut dan nama pasusu kaya pada zakatin no semasa kana papisul atisu natiakan sakatu sokat zaman-zaman asini pakini menemutan 我从今天的经文领受到什么讯息？我是否有照主的真理而行了呀？我从今天的经文领受到什么样的信息？我是否有照主的真理而行？真理的主上帝，感谢你赐下你的话语，我愿将所听见的道实践在生活中，来见证你的真道。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman damakacina kisah sedang patsung kitulu kilaroi to kaino cemas lamunana kini senai lamunana kini jang tu soa kini edawan no cemas ayakana pasamarau apa madamali jam cintu soa jaman-jaman taja 平安